Fantasyjeve olimpijske igre. Kam greš zdaj? Čakaj. Gremo. Nima veze, gremo ven, daj. Košarke ni na olimpijskih igrah, zdaj bo. In to bojo fantasy na olimpijske igre, greva snežno košarko igrati. Ajde. Lepo ga sipa, lepo. Mato, evo tu je črta, 5 korakov tukaj. Tukaj? Ja. 1, 2, da ne rabiš tako dolge delati. 2 imaš. Alo. Mato, 3 poskuse. Mato, pa ne se tres. To je kaj dela s košem. Dobre. Pazi. Hala? Ja. Imam še enega, evo. Sam je mrzlo. Prvič na olimpijskih igrah. Zimska košarka. Radio Fantasy.